aboni bisingo khaimani bisingo जों chini dabi tabu pending dongko 1971 salni bidesi bitorano toinai abo kaisa tongo 1 number 2 number ngangke edisi delimitation 4 number ngke introduction of the inline permit tai ngke jomi ferot tai ngangke chini drai rokno je phainai rokno rehabilitation camp khlainai जोङो rehabilitation jaga ruinai nok ruinai tui ruinai karen ruinai जोङो tonani tongmani borok tik bage samung panya lai tamo ngangke chini oboni badebo chini special dabi tongo 1949 salo India government bai major agreement ngani poreo chini to bharat 70 বছর ধরে রক্ষা ভাতা ফানি খাইমানি বাগিনাই তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি রক্ষণাবেক্ষণ হামিনি বাগিনাই जोङो एककालीन 70,000 कोटी टाका जों रां थांखा chini tibra sarong hamklani bagoi जों aboni bisingo 29,119 कोटी tai 30 लाख जों kaisa project namka protector shahar जोंनो rehabilitation camp khai nok tangine tonan baginai protector block o chini boro rokno Udaipur hai Amorpur hai Thuai hai Omahike Kumargat Agartala rok tonani baginai tai 48 blok aro tonan bagini pre 1200 nok tanginai जोंनो 29 कोटी 29,119 कोटी जों project namka abor jama rujak tai aboni bade chini borok do pharokno 3 लाख nok tangi marnai kri rokno 3 लाख dukan tanginai puji marnai 3 लाख landless rokno jaga marnai tai 1949 salo je jaga pherotni beparo abo chini borok simia rajani rajbari borok seri naka rajani সম্পত্তি seri naka abono haino জমিনি যে জমি ফেরত নি আইনো একটো abono tulangi dai bom jagano rajani jagano fio marnai ei rajani poribar hoike loksawo kaisa जोंनो गवर्नर फानो हायाके loksawo प्रतिनिधि फानो kaisa marnai bai oma haike chini case loktawo